بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagkaniron na panalamatan tanong sa Allah sebab sa teofikan tanon yan tirangin sa mga puso tano sa kapakadarpa tano sa sagyang kaya darpa aya dirun di bandingan na may pantag ko agama wallahu ta'ala. Isad nuto nanao sa kabkababay wallahu ta'ala sang kore panian sa gyang ko to kabto fiqinyanon pikisabutan yan naging kay agama ni na agama Islam. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sa din sa tawa aya kabayon wallahu ta'ala naging ko to mapia na pakisabutan yan naging ko to agama niya na agama Islam. Sa bapro na aya bagantan sa usayan saging kaya masayman to na anto na ikasabuti tano kung maana ula ilaha illallah. Nagu anto na ikapakanggay niya naguna sirakatan. Anto na yung mga syarat ula ilaha illallah akapakanggay niya naguna si kukurip na Allah Ta'ala. Anda sabab, ang mga tao din yan itiroon sa ula ilaha illallah na din yan nakatawan anto na yung maana niyan. Na mga tawa din yan ditiron sa la ilaha illallah na din yan katawan na anto na yung mapapadal mo anto na ay okay takapakangin yan naguna. Ug yutiro paano tao na makasasayan sa yung kuto apapano yung kuto apapano kaparot na pangandoon na kaon so la ilaha illallah ka magturo yan pagiraw mambuhay la ilaha illallah yung tapapano kaparot na nasan siya dingon dito ron. Pigipang dungon, ipang dungon na magtaro yan. Ugay, na din yan nakataon, nanto na ima, naging utod niyan dito ron. Din yan sasabot, naging utod din yan di tiroon. Na lagi dito manusya, amay ka din yan nakataon, na anto na ima, na la ilaha illallah kasi busaging utod niyan di katiroa. Nagu anto na ay iokita kapakang ganyan no naguna. Na makasasayan si saging uto parod. So kalimat la ilaha illallah nagianan ititu ikhlas sangko Allah Ta'ala. Gianan imala akyasu kulangwan o mga nabi nagusi ko mga rasul. Maka mo ayan sikira naging kutwa la ilaha illallah. Ay katiro Allah Ta'ala sa Quran at igyan وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Sa Suratul Anbiya, ayat 25. Tigo Allah Ta'ala, daa inisugwami si kumiyanga una anaka apad sang ko mga sugu. Inunta na iniwahyami si irkanyan. Amataan ada apatot asimbaan atitu inuntasak na tigo Allah Ta'ala. Gitin ini wahi pitro Allah Ta'ala si mga nabi fa'budun nasimba ako ni watigo Allah Ta'ala. Ay mana niyan na ipun si Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sa mga mga ambiya na ayamala na surah sallallahu alaihi wasallam nagianan ianta pakyasugu si ikiran asabutan o mga tao so kalimat la ilaha illallah. Anda sabab ili naman naging kaya kapugusi sa ging kalimat la ilaha illallah. So Nuh alaihi salatu wassalam nasiku suld umiya ka 950 years 950 years na ayabu
adi ini yang diipanulong ko mga tao na sabot ngira so kalimat la ilaha illallah. Na pamakabatan nurumbo din ikumfera ginawatan ay kia tiya kapuguse saging kaya kalimat la ilaha illallah. Ay kia tiya kini panulun tanu saging kalimat la ilaha illallah na data nurun makasasakrian. Oh. Sobra 5 asyaw gatos rabun. Adirun di iki panulun Nuh alaihi salatu wassalam. Na ebo miara teo na sobra benua 20. Oh tu. Sobra benua 20 miara teo. Si ko masaun o ayamanan yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanna sagim ko to akin iturun nung sagim ko to ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hey, tiyatangop na tindag ka na pamakatakaw ka na panampay na kasuayamanan yan na agama wallahu ta'ala. Tinimo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suayamanan yan na mga pagtaon niyan, mga kaumian, mga bangsa niyan, mga Quraysh. Si sa Makkah na pitiro iyang kiran, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Aya ini sampai niyan si kiran, natigyan kiran na tiruan yu la ilaha illallah, kaangkan tubumpia. Mia kasapulo agut teluragun adirun diiki panulunan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku mga pagtaw niyan si isa Makkah aging kay kalimat la ilaha illallah ama pa dalam si iku mga pusuran amada ko mga pusuran aging kutua kapan ako to aging kutua syirk. Okay. Ganyan kalimat la ilaha illallah na aya kapakamu ayan yan napaganero naging koto dua paganero naging koto an-nafi wal ithbat. Anto naging koto an-nafi gina ni rukun o ayamanan yan na la ilaha illallah. Rukun o la ilaha illallah, al-ithbat, an-nafi wal ithbat. Ayaman na rukun na pulaos tumadung. Biti mana arukun. Inubitu sa so 5 rukun wagama Islam sa rukun. Kagyuti tumadung Islam aging kana na 5 rukun wagama Islam. Ginan so la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. As-salah, as-salah, az-zakah, as-sawm wal hajj. Ginan ni 5 rukun wagamatan wagama Islam. Tumadung wagamatan wagama Islam. Pulaos yan. Pamakaging kay walay, namadaw naging kay pulaos, nagkagubar suwalay. Namadaon su pulaos, na di pa katindig suwalay. Ginan. Lagin mambuo 5 rukun o ayamanan yan na paratea, inong tanong ni Pagadoya, kasi kaad na mga tao, ang mga Muslim, apakilin yan na ayamanan yan na baragama, barasimbo. Ugayid na pero ang kau na anton na irukun wagamatan wagama Islam kanya magtiro. Oh. Pero na kau ni siya na kau na anton na irukun no parateya kaninin magtiro anton na irukun no parateya. Oh. Anton na irukun o amanan na parateya. Irukun no parateya naging kotuanam. Oh. Lagi dito mambu madaw naging kanan kalbatan naging kanan arukun no parateya na miya tunggot su parateya. Eman naging uta para arokono parate tumanungu parate na naging uto paganeron na so kaparate ang si kola anto minabillah kaparate ang kasang kola wa malaikatihi nagusi ko mga malaikat yan naguparate ang kaso mga kitabian mana so Taurat Injil so original mana na so Quran kagi so Quran na miya rijik yan so langwan o miya nga una ang mga pangitaban. Paratian ka kapat paratian ka sa mga rasul sulanguan o ayamanan ng mga rasul Ibrahim, Musa, Isa ayamala na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kalima arukun iman paratia na paratian ka sa anuman amore ay kanam na paratian ka sa qadar khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala so qadar so tadhana at tigil tagalog pamanag yung uto kadar ka yung uto din ka di imang gulawla malagid umapya gumarata na mapaparate ang kauto ay maana na siyo makasaling ganata sang Allah ta'ala ginan ay maana niyan na rukun o ay maana niyan na parateya na
Gingo tamialu itano aso kalimat la ilaha illallah na adna rukun yan, dua rukun yan. Nagingo tamialu itano. Pagana rukun o la ilaha illallah na an-nafi. Anama ema naging ko to an-nafi na andi katiro ang kasaging ko to la ilaha na miya pakada ka sulangwan o ema na nafsimban. Langwan utuhan. Ema na tika la ilaha na da ayamana na da atuhan. Ema da tuhan. Langwan simban sa gingga dunia. So mga Buddhist, so mga simba sa alungan, simba sa sapi, langon ang mga tuhon sa gingga dunia. So mga tawab simba ni ran so Isa, so langon na ko miya pakada, miya rejik, ani kagiraw ka la ilaha, gitu nafi. Illa Allah, gitu isbat. Ay maana niyan na miya tantong ka, ani kagiraw ka illa Allah na miya tantong ka. Miya pakamuayan ka. Miya ka pangin benar supuso ka sa ayabu apa simbaan na subuso Allah Ta'ala. Kau tu, gitu rokon. Tumadun, pula usu kalimat la ilaha illallah. Da apatot asimbaan abnar a inun tasu Allah Ta'ala. Gitu mana la ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Dingkon ke ko aging ko tu haqq, benar. O katirong ko na kapmanay ko sa gingo la ilaha illallah na tika la ma'budun illallah da asimbaan inuntas Allah Ta'ala na di kompleto aging ko tuwa makna o la ilaha illallah. Da makompleto. Ay mabtiro ka la ma'budun bihaqqin illallah. Da apatot asimbaan abnar inuntas Allah Ta'ala. Na Oriano kaya tan sa giyong ko tuwa rukun o la ilaha illallah na adna mga syarat yan. Ito nagyong ko tuwa syarat. Ema nagyong ko tuwa syarat nagyuto ikapakanggenyan raka aguna amay kaming gulalan kaaging ko tuwa syarat o la ilaha illallah. Ema nagyong ko tuwa syarat na ikaturo ng mga lokstano na upuun mada susyaratan, mada susyarat na miyada susyaratan. Ano man ikakasabutaro? Ay barat yan. Na aya katirima si kuemanan yan na sambayang ka na makapagbedas ka. Kau tu, giti karegin. Aya katirima ako sambayang ka na makapagbedas ka. Na usambayang ka, adi ka makapagbedas, na miyada susambayang ka. Da sambayang ka. Kau tu. O di, upama ka, sambayang ka, o di, nakapapantagan na di ka di sambayang, na miya batal, so abdas ka, na miya batal, susambayang ka mabu. Gititigiran na, upun mada susarat, na miya da susyaratan. Andi ka da o abdas ka, na diterima susambayang ka. Na katerima ako sambayang ka, na anabdas ka. Na lagi do tumambu aging kaya kalimat la ilaha illallah, na aya ka pa kamuayan niya na siir ka, na amay ka mapadalam ka, minggulalan ka, aging kai asyarat apagaluintan. Pagana asyarat, aging kaya pagana asyarat la ilaha illallah, al-ilm, al-munafil jahli. Makenal ka, matagur ka aging kutwa kenal, makenal ka so Allah subhanahu wa ta'ala. Ay surang ayan, naka-ignoranti. Makenal ka. So Allah ta'ala, so Allah ta'ala imiyangadan, so Allah ta'ala ipapapar katano, so Allah ta'ala ipamagay sa yamanan yan nakadato. Yanan, al-khalik, al-mudabbir, al-malik. Makenal ka ito. Maknal ka asubuso Allah Ta'ala ay simbad, pluhudan, pemangnian sa tabang. Yung ito ka panggirautan ng giraditan di simbayang la, iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in, sakabib simba nami, naguskabo ipamangnian nami sa tabang. Gita surah Al-Fatiha. Na upuong ka pemangni sa tabang sa salakaw sangko Allah Ta'ala migagayb, lagi duka tunong-tunong,
Lagi dua emanan yan, nakapamangni sa emanan yan na gira na miya sakit na pumangni ka sa tabang si ko mga tunong, si ko emanan yan na mga salakaw sang ko Allah Ta'ala, mi emanan yan na migagayb, na dang kamatanto, aging ko tuwading ka di itiroon sa kabuhi pumangni yan na mi sa tabang. Okay, dang matanto. Emanan yan na di binaraging mo tading di ka tiro as kabi pumangni yan na mi sa tabang. Saging ko tuwa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kasala ka ubo di nga di pamangnian sa tabang. Wita mi aluita no. Tama ni man to na mga to galbukyanan. Ira man to amya sakit si pulan na di ran di kulintangan. Nagito man na di ka kulintang na kuano to. Kapananawa ko to sa tunong, katunong-tunong. Nagito sir kapan ako to. Dadang kasabuta sumana ula ilaha illallah. Inugito ino tanin ni pugusay ka madar na mga tao di nan dito sula ilaha illallah na din sa buta. Maana niyan. Okay. Na gitu sabab maana na upun si kadi pagapasan ko Allah Ta'ala. Igram ya kandarasag ka igram manuto amya sakit na maana niyan na si kadi magapasan ko Allah Ta'ala kana ba marata suka pamulong. Okay. Kay ni suka pamulong asar ka kana uba haram. Okay. Genan katir Allah Ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Tigo Allah Ta'ala sa surat Muhammad, kenalang ka amataan ada apatut asimbaan Tuhan abnar ainun tas Allah Ta'ala. Kenalang ka wastaghfir li dhanbik na pamang nikas sarila sang Allah ko kadustaan ka. Gen karena aya na dua kesabutsan. Aya kesabutsan gina na aya na kunadaan suayamanan yan na ilmu kapaganad na ubusugad ba. Daan na kaama paganad agyang kutwasay na ukabo makapanggad ba. Okay. Aya katuro sa gimot kitab Sahih al-Bukhari tigan na babon qabla al-qawl al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Pintuan atiyan ako na daan su ilmu kapaganad na ubu su katiro nagu ubu su galbak. Okay. Na susabod naginan na biyalik tadiran. Ad na piyakaw na niyan su galbak na ubu piyakaw rin niyan su ilmu. Na namiya balik tad gaging kay manan niya na aya. Okay. Lagi dua emanan yan na da'wa, kandawa. So kandawa na kunadaan so emanan yan na ilmu, ama pagana dikadaan so agamang kaagama Islam, na ugu kabu emanan yan na makapendawa. Kagi anto na ipendawa ka, may kada emanan yan na daa, sabut ka. O anto na isumpay nga kung mga tao, na ebon na kada, aya kadaklan, na resulta na kadidugan. Kadidug sutaw, kagiding kakatawa, naging kotoa, isumpay nga ko mga tao na miyang praktikal ka. Apo sa emanan na pamikiran ka. Nagyuti ka pa kadidig o emanan na mga tao. Okay. Ginan. Pagaginan ni paganaya syarat la ilaha illallah. Ayakat niya aloy si sa hadith o emanan na Uthman radiyallahu ta'ala an. Tigian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sadan sa taawati ko Rasulullah amawapat askanian na kanalian nagukatawan yan amataan ada patut asimbaan abnar inon taswallah napakasundin wallahu ta'ala saging ko tayo manan na surga yan. Gitu kailangan aging ko to kakanalatan ko mga ingaran wallah sifat Allah Ta'ala, kaya pangadno Allah Ta'ala, kakanalatan sa ayaw buwa simbaan tano pamangnian tano sa tabang na so Allah, ayaw buwa pluhudan tano na so Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ginan kalaian arga. Ikadua syarat, la ilaha illallah al-yakin al-munafi lisyak. Mapadalam rakaagiyang kotoa titua yakin, titua parateya, giyang kotoa parateya, na anda kepadalam. Isa ini kailangan napkagnaltan. Anda kepadalam maging utang paratea si ko puso. So si ko puso. So kalaksan ko Allah si ko puso.
Kena uba kilay so paratea ko kandiditaran. Kena uba kilay so paratea sa kape kanditar kape ay buntag. Kakena uba gitu. Ay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Mata na so Allah na dinyan pagilain so ay manan yan na mga buntal yun. Antaw ay mapiarkan wi buntal, antaw ay mapiarkan wi kandiditaran. Kana bagyuti pagilay wallahu ta'ala. O pa makagyuti pagilay wallahu ta'ala antay matay drgano. Nas kanya ni maalakan sang kolas, kanya ni malay paratea. Kaya pasangan gabi ang mga pangito. Oy. Ubaga pa makagyuto. Ti sa mo to na danum sa kipantagtasan ko wallahu ta'ala. Pa makagyuto. O pamapmang kaya pagilay wallahu ta'ala. Na anta ay mapiar kanu inditaron anak ya pasangan ngami ya mana na di pakasabi. Oh, hudi na yaman ay normally kan ditar. Oh, so pobre, kaya pasangan so pobre. Pamakagyuti pagilay wallahu ta'ala. Anta ay mapiar kanu inditaron. Di tanong makato sa mga aktor, mga pamawa na mga artista. Oh, di tanong rokiran makato. Okay, na pakis. Anto na pagilay wallahu ta'ala si ko parate. Na sumatatago si kupuso. Uway. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at taqwa hahuna. Tigo Rasulullah aswat tigin so kalaksang ko Allah na si imapapadadam sa ging kaya puso. Ini turo yan na emanan na puso yan. Siya tigin sa ging kaya puso. Tigo isa ko mga sahaba Rasulullah so Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an at tigyan na tara al-jisma khashi'an wa qalbuhu laysa bi khashi'in. Sa inayamanan niya na marun. Kailain ka at ginaging kutwata wa pakiilain yan subuntal yan nagusuguguin yan maalakan sang ko Allah Ta'ala. Ugay da tigyan na supuso yan at tigyan na kana uba maalakan sang ko Allah Ta'ala. Kado. So ayamanan yan na tiyang kadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya kapapadalman si ku paratia na si ku puso nagu aya pagilen wallahu ta'ala anta ay malay paratia na so aya manan na puso nagusugan ba tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin yanzuru ugaid na aya pagilen wallahu ta'ala na anto na mapapadadam si ku puso nagusu mga galbak yu wa galbak kagya di man ke ayamanan yan na kena ubasi ibu sa giyong kutuwa mapapadalam si ko puso away perate ko mapapadalam si ko puso malakoy kalaksan ko Allah malakoy parate sang ko Allah Ta'ala mapapadalam ko puso na di nga pangadabakan oy rak sa giyong kutuwa ayamanan yan nagalabak kaso parate ya na diyanan makapambalag so parate ya gusto galabak kaya definisyon na parate ya al-imanu huwa tasdiqun bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Tigo Syekhul Islam Ibn Taimiyah kaya definisyonan yan sa kanan anto na iparateya awal baaya ba kesa na ya parateya gyung utading gadi katero la ilaha illallah parateya ko so Allah na dinga punggadabakan di tugo sana aya parateya tigo Syekhul Islam Ibn Taimiyah. So, piangin benar o puso. Tasdiqum bil qalb, piangin benar o puso. Piangin benar o puso daam simba na inun tasawa, piangin benar o puso asallah Ta'ala ay emanan niya na miyangadan, sekalian ni peluhudan, sekalian ni emanan niya na pamangnian sa tabang. Qulum bil lisan, uriano to, nabtiro no dila. Giro ka la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiro no dila. Kenapa busi sa puso? Tiro manu dila. Oriano katirono dila na transfer ka sa ging goto ekatlo. Anto na ekatlo. Wa amalun bil jawarih. Ipanggulalan o anggota. O ito. Galabak. Kaya tiro ang kakula ilaha illallah na managinan na 5 rukuno agama Islam. Kaya tiro ang kakula ilaha illallah na orian yan na tumundog naging goto asambayan. Ini tundog yan o naging goto asambayan kagi susambayan na galabak. Fi'al. Galabak. O so dito makapambalag. Sugalabak, parateya, agusugalbak. Inomyari, asugalbak. Susambayang, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Mata na susambayang,
napaka sapar si kutaw ko paparangayan amarata katero amarata paparangayan amarata. Gitu itu sambayan. Napaka sugu kutaw ko mga pipia agalebak. Gitu titu mananian na sambayang nagutitu mananian na parate. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Diyan ko tuwa parateya na di imagumar. Ay mana pupakabagar. Aging ko tuwa parateya, kuding ka di ikapang munutani ko panduan Allah. Wayang ko subin maksaya na di perempas pupakaluba. Aging ko tuwa parateya, kudi ikam baradusa. Waya mana niyan na tao. Oh. Genan ikadua syarat la ilaha illallah al-yakin al-munafi lisyak ay mana yan na mapadalam raka aging kutuwa titua paratea kula ilaha illallah maadaw naging kutuwa syak ay mana naging kutuwa syak na aging kutuwa katataguan sa sangkaan ay mana da asangkaan o puso ka ko kaya paratean kasangko Allah kuding kadikatirwa kula ilaha illallah. Ayat kata Allah Ta'ala sa surat Hujurat, natiba Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli, thumma lam yartabu. Tiba Allah Ta'ala, mataan na susiranu tu amya marateya, alladhina amanu, siranu tu sumya marateya, perateran su Allah, perateran suhuyan, su Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma lam yartabu. Urian yan nada ang mapapada dalam kupuso iran asangkaan sa kaya parateran sang Allah Ta'ala. Ay mano to na parateran ka amit tumang kupuso ka ada apatot asimbaan inuntas Allah Ta'ala. Na guda pamang niyan sa tabang inuntas Allah. Da papapa saging kaya dunia inuntas Allah Ta'ala. Upum panad na parateran ka ad na pangiraw tigin na bangga katawi ayaging kaya mga saruang na sira ni benar. Oh, baka katawi mamu di siran mamu benar. Oh, uli na benar aging na agamairan. Na opuno to di matirotaw. Na karina sa adem penasangkaan yan sangko Allah Ta'ala saging ko to kababaliw niyan at Tuhan kababaliw niyan ayamanan niyan simbaan kaadem penamay tubu asay ayamanan niyan nakapakapangin benaran saging na ayamanan niyan mga sarong mga Kristen mga Yahud mga Buddhis sa kababenaran naudzubillahi min syarri dzalik. Genan ayam yatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam si saging ko to ayamanan niyan na hadith at igiyan na sa din sa tao asaksian yan amataan ada apato tasimbaan abnar ainun taswawa wa anni rasulullah nagusaksian yan amataan asakan nasugu Allah Ta'ala askan yan nasi kukipmbarat mo an yan sangko Allah Ta'ala nada mapapada dalam kupuso yan asangkaan sa kaya paratian yang ko Allah, kaya paratian ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa dakhala al-jannah inunta napakasud wallahu ta'ala sisagin ko tayo mananin na surga yan. Ikatlo ay manan yan na syarat la ilaha illallah al-munafi al-ikhlas al-munafi li-syirk. Mapada dalam syair kaging ko to ikhlas ada misa semburun akapan ako to. Da amis semburun akapan ako to. Ayat kata Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din sa surat Al-Bayyinah da ini sugus ikiran inunta sukasimba da ini sugus ikiran inunta sukasimba iran sang Allah ikhlas sangko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay man naging ko to ikhlas na makapag-ikhlas sa puso ka, agitami aluitan no, ay po pamangnin sa tabang na so Allah, ay sira ka na niyan na so Allah subhanahu wa ta'ala, ay po paparsi saging kay dunya na subuso Allah ta'ala. Da mapapadala mo na ay manan na kapan ako to. Nanto na kapan ako to. Lala yung tanong ay manan na aloy, kanag. Dagdigira man ito lalakaw ka. Yan nagat kaging mo to tagat. Mlalakaw ka, miyulog aging mo to pinggan.
baso, tikaw ba ka no dalakaw? Kana mapanggulol, ana marata. Siyukang ka, nagyuto, ikapapadalam ko puso utawagin ko to kapan ako to. Kena ubon na mapapadalam maging ko to ikhlas. Sang ko Allah Ta'ala. Surang ayat. Sama to, nagyuto ikapitan no, na darakat tanong pan mapadal maging ko to ikhlas ko di tanu di katero ko la ilaha illallah. Oh. Upun gitu emanan yan na kapito tao. Kaaya pa paapaarsi ko betad na so Allah Ta'ala. Oh. Eno mialoy wa may yatawakkal ala Allah. Mialoy Allah Ta'ala. Sa dun sa tao silimbutawan sang Allah na miyakat talakpon so Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Silimbutawan kanu ati Allah Ta'ala. Sang Allah amay katitu kanu amyarat ya sang Allah Ta'ala. Ay man nasika penarik sang Allah Ta'ala. Oh, di ka ikal kaging ko tandi lagi dito. Kagi itu na syaitan absugong kanian. Kaang an mada ko puso kaging ko to akasa sarigyan sang Allah kaan sumarig si ko ayamanan na sala koron. Isanan ayamanan yan na kesuguktan no kailangan makanaltan marato to paparangan. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tigyan pinaka titagumpi ako mga tao si sa alungan amore ang makapambagian sa gin ko to safaatakan ay man nagkasafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sa alungan amore nasutawa tiroon yan so la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi tiroon yan so la ilaha illallah sa ikhlas sang ko ginawa niyan sang ko puso yan si ko din yan di katiro ko la ilaha illallah na mapambagian yan so safa'a o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay man naging uta safaat na pa makapakasuld kasi kung naraka jahannam uli na ana isiksar ka wallahu ta'ala adang kamatawbat saging kay dunya na sepa atang kau Rasulullah sa dir kau to ay manan yan nakisiksa sa ay manan yan napakasuld ganyan si kusur ka wallahu ta'ala. Giti mama naging uta ay manan safa'a. Ay lagi din saging kay dunya na pa makaging uta tao na kakadabuso na miyakaw maka nasukya pa ka umang ka nagtigka kung mga polis adinyo ay kilabuswa kaya manan sa kanima tauron. Namiya pa kaliyong ka. Oh, nadama ka nabuso. Lagi dito. Pamakabad nuto pa ka sa ibarata. Si salungan na mori, no pamaka kalusta na dang ka mataubat siya pa atang ka Rasulullah sa dir ka kita na aging ko to ay manan yan na kasiksaan di ka pakasulsi ko narakajahan na. Ikapat as-sidq al-munafi lil-kadhib. Ikapat syarat la ilaha illallah na suding kau di katerwa na titwa benar. Asuranga da mapapadalmon akabukugan. Da mapapadalmon akabukugan. Nabalagi do mga munafik adi randi itirong ko Rasulullah matanas kami na pisik siya nami aska na asubu Allah Ta'ala. Ugay na makabalablag siran. Nananako to di randi pa magantaan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ubabla ra gito katirueran. Lagi dito mambu agi mo tadi nga di katiru ako la ilaha illallah. Na urian yan. Na aya katanton yan sa titu benar agi ko tadi nga di katiru na kana uba kadipan ako to. Oy. Kana uba nga aya manan yan na kana uba kadi pamangni di tunung-tunung. Gitu karena sa benar agi ko tadi kayo di tiron. Kata Allah Ta'ala sa surat Al-Ankabut tiku Allah ahsiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Ubay itong ng mga tao abasira na pakaligtas si sagyang basirang pakaligtas adiran di itiroon amyarateya kami wahum la yuftanun aw basiran ditepengi wallahu ta'ala. Mana naging uta mga tao diran ditiro na kami na miyarate kami na mana ni natipengan wallahu ta'ala. Pakasagad sa eksamin wallahu ta'ala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim kasabanar iniksamin nami sumyanga una aniran. Kaken maknal wallahu ta'ala gitu nakatawan wallahu ta'ala. An kato kawi wallahu ta'ala antawa asikiran antawa sikiran ititu amiratea nagu antawa sikiran ititu ay manan na mga
di mamukag. Ay manaan makasenggaya sutitu ay mananen namyarate nagutitu ay mananian nagu mga tao adi mamukag abu kagaging ko to kena ubah titu aging ko to kaya para teran sangko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima ay mananian na syarat la ilaha illallah al-mahabba al-munafiya lil-bughd. Giyang ko to kabubaya ay tanu sangko Allah ta'ala. Kabubaya ay tanu sangko Allah ta'ala maadaon agiyang ko to kasisangka udi na emanan yan na marata pamikiran sangko Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi yung ko to emanan yan. So, uban, yung ko to marata pamikiran sangko Allah ta'ala, din ko nakapakasasarig. Oy. Ay katero Allah ta'ala, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Mata susyaran itu amya maratea namita taral wagim ko to babay Iran sangko Allah subhanahu wa ta'ala. So si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batiena biatiena gim ko to aya ati Allah ta'ala walladhina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Man nagim ko to mga Yahud, mga kufar, mga Nasara na yamanan yan na pagkuan niran inampada udi na mitataran wagin ko tuwa babay iran sangko mga uluan niran mga uluan niran na tigu Adi bin Hatim atigyan na ya Rasulullah kana uba misiran ayamanan yan nabsimbah na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira atigyan gengara na mga tao na paghalal niran so hiram Allah nagu kharam niran khalal niran so hiram Allah nagu kharam niran so hiram Allah ta'ala na pugunutan yun na tigu Adi bin Hatim tigyan na sa ginggo to hadith igira tigyan na miyaka mo na si mga tao sa ginggo to hadith so mga iduluran ito so kapamagaydul dan nabapya so hiram Allah uli na hiram Allah na kharal niran so khiral Allah na kharam niran so hiram Allah na uli na so halal na halal Allah na biyaluran na haram so haram hiram Allah na biyaluran na yamanan na halal na pugunutan ka din na gitu tigu Rasulullah fatil ka ibadatuhum gitu tigin amanan yan na kapsim bairan. Oy. Ay mana makapentag so katero Allah katero Rasulullah ami pentagin sa mga katero manusia na ay mapakaunang kana so katero Allah katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiti ukit akab kebebayain kasangko Allah taala. Lagi-lagi mo ta kapsimbang kasangko Allah. So kapsimbang ka ko Allah dingga iki penggudaran ko sambayan na dudun so bebaya sangko Allah kaperundan-rundan sangko Allah subhanahu wa taala. Ikanam al-qabul al-munafi lirrad. Ikanam mana niyan na syarat la ilaha illallah na tarutup akaparatiaan ka nagukatarima angka si saging kutu la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah ada amata tabuun asangkaan udi na kan dua-dua kan dua-dua. Ayat kata Allah Ta'ala sa surat As-Safat innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Inirupa niya naging ko ta mga tao matatago asangkaan ko mga puso iran sangko Allah Ta'ala. Matano sirano to igiraman to apitiro kiran la ilaha illallah. So la ilaha illallah yastakbiruna disiran di itakabur disiran di imangimpuruan manap kita kukiran naging kota amanan yan na sangkaan ay lagi din tabi igiraging kota mga tao dito tano di manggulola mga mrano igiraman to tigyan na sumbayang kaki oy dan ana penggiraw tigyan na sakabuagi unakan kag mapenwa surga oy gitu ketagu naging kota amanan yan na sangkaan. Ginguto kapan mana na kapangimpuruan. Na isaw to dan yan sabutagin ko to kalimat la ilaha illallah isaw to marata apaparangan.
Ikawalo, pinakalas, asyarat, la ilaha illallah, al-kufru bima yu'badu min dunillah. So kasangkaan ka, kaungkiran ka, kubsimbaan asala kausang ko Allah Ta'ala. Ay mana pagungkir na kasulangwan ubsimbaan, peluhudan, pemanganian sa tabang asala kausang ko Allah Subhanahu wa Ta'ala di kuiday. Okay. Ayat kata Allah Ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُثْقَى. Sa Surah Al-Baqarah. Sa din sa tao at Allah Ta'ala, ungkir niyan so emanan ng mga tagut. Emana langwan at simba na salakaw sang ko Allah Ta'ala. Pamang niyan sa tabang salakaw sang ko Allah Ta'ala, migagayb. Kena ubas so emanan yan na lagi-laging kaya sa tao, manusia, pamangani sa tabang, nakapakaw ito kakuganian. Okay. Ayan ini sapar, pamangani sa tabang, nalalag yung ito migagayb, kapamangani ka tunong-tunong ito miado itano, adinian kagagag. Gitu na emanan yan na aya kisangan roon na so Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na gitu inisapap. Lagi-lagi yung ito kapamangani sa tabang si kung mga nabi, o na mga tao pamangani sa tabang si kung mga nabi. O na dito ka pa kay lagi-lagi ko to igira man to di sudi manene haji miya gumrah miya bisita saya mana niya na masjid masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ko masaging to kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pamangniron sa tabang maadapon natigya na ya Rasulullah na tabang ya kung kaya Rasulullah na sapata kung ka na dito ka pa kay andi lagi dito andi sabab sika pamangni sa tabang sang Allah Ta'ala. Ayaw kitian sa kakapamanan yan na kakaparulian ka di nga di ka pamangni sa gimuta sa faatu Rasulullah na sika pamangni sa tabang sangko Allah ya Allah na pedakong ka kusepaatan wa emanan yan na nabing ka si sa emanan yan na adongan amor giti ukitian kagiad na mga top kasimata inuging uta mga polis pagawat nira naging uta mga tao kamakaw masyaran sa gimuta kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pungguraw sira na di sarang di mamang ni sa tabang. Na dito ka pa kay ano na mga marano? Agyo ti paparangay ni ron. Na isaw to di ka sasabuta kuda kalimat la ilaha illallah. Sa dan sa tawa ungkir niyan. Sulang wanu ay amanan ng mga tagut. Wa yu'min billah. Na paratian yan sallallahu ta'ala faqad istamsaka bil urwatil uthqa. Na sabenar akyakap tanian. So titu emanan yan na kapagagama, so emanan yan agama Islam, kyakap tanian. So emanan yan miyatago na gyung kotua titu kapagagama, nagu titu emanan yan na paratea sangko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah sa din sa tao at tiroon niyan so la ilaha illallah nag-ungkir niyan so langwan of simbaan asala ko sangko Allah Ta'ala piya kadayan na haram aging ko to ubas kaniyan lalima so tamukyan nagu-ayamanan niyan na nagu-ubas kaniyan ayamanan niyan na ngulaw lai sa mga rarata aging ko to tao agil tu dinian di katerwa kula ilaha illallah. Ayamana ginan syarat ula ilaha illallah. Aging ganan ayamana niyan na mi adoy tano at na mga tawa tigiran nanay no kabapya dia ko simbayang na may kapatay ako na isibutang sula ilaha illallah. Na ugyuti betad paparangan na kenadir kabu pakang gaya gunaging utola ilaha illallah kadang kaming gulalan aging kuto emanan ya nasyarat ami adu ikadua na igira potay sutaw na kena uban yan untuk pingi sa sabut kasadin sa paparangan utaw na aya din ayon pagembut igira manuto ka opat diron di imananag psigudun aging utama mga rata ay manan yan napaparangyan yan. Amay man kaming gulalan tano, o di na nasisirang tano aging nasarat ula ilaha illallah, na andin ni kaama kapko igirap ko pat sumanusya, na mapapadalam ko puso yan, na ayan yan mintin di imatero, pag-isa din sa mapapadalam ko puso manusya, na ayan yan mintin di imatero. Ang nakatero,
langon at tiginusay na sadin sa mapapadadamon na ayan yan kisngaw. Yung ito buti na taguin ka sa gasolina, kaya kisngaw niya na gasolina. Na taguin ka sa yamanan niyan na coke, na aya kisngaw niya na yamanan niya na coke, na lagid na nanupusutan. Sadin sa mapapadanam si puso na aya kisngaw kaya manan niyan na katero na ay manan na so dila sabab pro na tumangni tanong sang ko Allah Taala tawfiqan tanong yan anam ya ko tanong sa guna saging kaya manan yan na pindiskas tanong sa butan tanong na guminggudalan tanong tawfiqan tanong Allah Taala siya guitugoy sa diyan ka salam na ko sa kanubo peruman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.